Hai menaze hegima I zai hai menaze Zeme man sage klum I awang remne namai kram keu zim dai ting kum chana za angkai ke chum damai hegi ting gdei regu man sa zeme kogne hai mena hange paulia gai dera dele North East State Manipur ge lesina me the student Union of DM College of Commerce mene DM College lesi kize namto nara kamgai dele jakachu dele zai DM College ze student union mene namto ni bze principal DM College ge katelia be dilang be ze luto makta ne namto ze bamule let per hange pe makule ze sale zane DM College ge ka katei me lesi na me student mene sa ze DM College ge katelia be dilang be principal asem naba chandra ze luto lu ze DM College lesi ki ge Gatelia be dilang be principal ka chibe kai makta ne DM College lesi ki ze let pe makule ze kachule zai DM College of Commerce General Secretary of the College Student Union ngangbam eris ne saze DM College ge ka katei blam ge ze talam bibi zai pranga bibi ke di dele ze chu zai ne chirun mak ze DM College ge Gatelia be dilang be principal ze du lesi ki wang nga ka sang dele zi nine sang ne wang ma le ze kachu dele chipo zi ne pnui ne DM College ge Gatelia be dilang be ze luto lu ze ka chim ze ka dera hang zi ne DM College of the Commerce pnui ne kam to ni dele ze kachu dele Zane Assam Guwahati ge Guwahati Medical College and Hospital GMCS first floor pere set ge znai kram ke zi ke chum tingkum chana za angkai ke chum hamamai hegi in chet mingeu ze minute himre agum hi ge hemi taw pe dele za ka chule zane chi GMCS rehew ki ge ze hemi taw pe be bizi ge na chi ge n raja pnu ze telewra hange wang mra me pnu sui herew di dele za achule zai chi GMCS ge hemi taw pe blam ze chunaria changza dai ge na hemi taw pe me ka chiblam du chimarele ze sale za chi ge hemi taw pe bigina zem nam ze ruka zamdu gale ze ka chule Zane Assam Bardowa Luit Chapari Mazuli ge tatibe ntagmai hegi inchet medai hige ting cheize ting kaplik bigine zemela me kangkyut be markaune puimingeu chaidi dele ze ka chule zane chige ting cheize ting kaplik bihige markaune remeze open area chuang babamge maduga babamge bamle ze chule chipo zigene chi ting cheize ting kaplik bigine markaune puimingeu chaidi ze pui ki ze ka hazam le ze sale zane local mane chige babamge wang changai za authority psuite maram za close rang changai za chirun mak za marko ne ka zamram za tleura hange veterinary hospital rehki me te dele za sali Zane North East State Manipur Kangpokpi District Modbungge tatibak zingkeu zi ngkai mingeu tingkum chana za ngkai ke chumai ge haluichi magmane lesina me tingkum kumkrezes nako Seigunlal Misao ka chube peuza capture ni blamge National Investigation Agency NIA mene PZ kamet gule za ka chule Zane Seigunlal Misao za capture ni blamge close ipokres za teunchi rahange NIA medage pegai bize Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne bagu Facebook ge raugai dele zane Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne chadi bepe Seigunlal Misao kibo me hange kacharangkang pa kanga betu za lakmingeu du pegai dele za sale zane North East State Manipur ge penung patingkum kum himre za chum ko ne pno patingkum kum kaimingeu ku za dei chelu za Manipur police mso ge surrender te wangai bepe za Manipur gu court haturam biki ge lyamak bso ge kabang ki ge kram ke zikre zimingeu tingkum chana za kai ke chumria kaira hange kam ke gai dele za ka chule zainem puinung ramana aipo lamge pni lunga lagza protest te za aipo pe za de chenra za kak che tunra hange court of chief judicial magistrate Bisnupur za demand te dele za du ka chule zainem penung patingkum kum himre za ka chumko hesnam bigyananda ne pno patingkum kum kai zemingeu ko hesnam ongbi asa devi za de chebze ningtau kong mamang layai totabi part of the Lotak Lake Manipur Bisnupur district atibak zingkeu zing kaije suruk tingkum chana za kai ka chum ting chon che suruk za minute himre agom hige le za ka chudle
Zaina Nagaland ge G20 business meeting te rabzen micram ke zimdai ting kumchana za angkai ke chum damai ge sang changja countries angkai skui gine wang changai gudle ja ka chudle Zaina Nagaland ge G20 business meeting bam rabze kram ke zimdai gine kram ke zisruk ting kumchana za angkai ke chum lungge bam gule ja ka chule Zaina Nagaland ge G20 business meeting bam rahange countries angkai skui mene hasang changja wangai rame Nagaland gu chief minister ne liagaiba countries ramze Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, Canada, China, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cuba, Estonia, Germany, Ghana, Ireland, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Nepal, Nigeria, Panama, Paraguay, Romania, Russia, South Africa, Sri Lanka, Turkey, United Kingdom, the United States of America le jakachule Zane Poland kdei mine Ukrainian mahange Russia mze hreite rahange hreine limbung MiG 29 fighter aircraft pe rahange kamgai lubligum je pegai nile je police president foreign affairs advisor Martin Parzadek ne sale Zane Poland kdei mine Ukrainian mahange hreine limbung MiG 29 fighter aircraft pe rahange kamgai bje tatibag jing ke huji kreuze srukting kumchana ja kai chumai ge kamgai ni kole je kachid Zaina Ukrainian gu President Volodymyr Zelensky ne Poland ke degen znai sumai ge kyawangule zakachudle Zaina China manai India makaga kaklebe zaimsui kahrebe pedaize India ke de North East State Arunachal Pradesh ge China mane lo pakachumbe na mailud gene teuze pe bamrame bzi kute rahange hazin tagai kakdai dele jakachudle bam kreuket ge Zaina aize India ke de North East State Arunachal Pradesh ge China mane lo pakachumbe teuze pe bam kreuket ge pnui gu ke de changdra zai pnui kogne pe bamji takaibe bam kreuket je liagai bje China Ministry of Civil Affairs ne tatiban takmai ge liagai dele jakachule Zai NATO country United States of America US kdei me banai Belarus me haram kan raibe kdei Belarus ge Russian Moscow mene punigu bomb kdibe tactical nuclear weapons pungwangai gudle je Russian ambassador Belarus ne sali Zaina Manipur Ukrul district en znai kram ke zikchum tingkum chana jang kai kchum damai hegi nche suru je minute himre aigum hige luichi mangma za zem name ksyamre bom kai be je pokpet begine mina hang minge me chuna hazam nteu gu sang je la le je kachule za aize Ukrul district ge bom luichi mangma za zemna ksyamne kai be je pokpet be je makan store banai violent baptist church tagine bom pokpet le je kachudle za chige bom pokpet gine ka hazamram za Ukrul district gu reheuki ge kaizet levela le ja kachule aigene na micram ke zimdai tingkum chana jang kai ke chum damai giting de re guman sa loi gai dile pigai jang kingai ni mle ni je to dile